Umurebi wa Kera Media News Center webare ku bano genda umiso not followinga amukutwetu gwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram kandi cyo kwanokora ni cyabakire cyamani. Ona kurera izoba turahanuya umucyaro echa Buzenga ecyo kusanga umugombora ya Lieru kandi izuka ngo icyaro cya Buzenga twasanga ngo umuruko gwa Buzenga gurumu ebyaro bikwingana munana akonka batura bine Enshonga eturane baruma kugira ngo gambo kugira ngo baza kubagita Rubirizi Tauni Kanso konka echo cyatuhariza kugira ngo tubase kubantu ikawaha nano kusinzira umukutu ogwa WhatsApp ogwa Buzenga hamwe na mugogo group guri ya WhatsApp kugira ngo ateke mamani tubase kubantu ikaha turebe Enshonga yeno bagambe ha izuka tune kiganiro kugira ngo tsako urunakuru wasande konka twafana chance tujya katuzeyo urwa katano kugira ngo chairperson wentebe ya kasatu abwa Rieru sub county we yashitekaho urunaku urwa katano konka abantu biza bagamba binjira njangwe bigambo bya rugamo nuza kugena musekuru kana bahumuriza ku kastiro akirimo akantu akadoni kaburamu tora kugambona na bamwe basokwana batugambira bonke ntekateka yabo ne hakandi betebekanise bata kureka ngo bakora umugogo ukora ngo tubabasa kuba nubaza umugombora ningaso mutawone Kanso ya Rubirizi Tauni Kanso reka twakire umusamukuru chairperson akandi senior chairperson omuntu wamani norebo umuntu azuremo akayero ekwereka ngo no wa movement nibachara kubane besereka mu konkosanga kandi batarebo nawe bizabiri yawo wa movement yes nogamazama urajeye baniyo namishoga ko yene people pana na FDC icyo cyo kaskambiba nyine ntekateka yawe kaskanjije pen icyo tikira mayisangu wanje waje customer yo ngune wabo mwana mubanje antora kumanyaho ntekateka yawe karinki yo kumutuze kandi kabiro cyamani umwanyo Buzenga ntekateka yo kugira ngo Kanso uranga umuntu kumara kanyirwemo Buzenga kana ni mu cyane ekimukwenda niki kari amazina tumwese Vincent cyamani Rusiyon kama cumi yo kubanza Buzenga Paris Rieru sub county kandi senior cyamani abo mu rukogo wa Buzenga. Yes, urasiba yavumanye. So nyowe na munonga kirashasha abantu babuzenga icyo kubanza nukushanga ngo ihanga lya Uganda ubwahati lirateka tekera buri mu kwikwa obuhereza hehi konka tukashanga nitwe baratuparanangira ubwitwubwiriza hari kushanga baragira ngo umuntu wakamacumu no wakibumba azimugomoro ya rutoto ukakwata kabirizi ezibiri ngo bazimugomora yamagambo rero Buzenga ibiri zize mu Tauni Kanso yacyo nsanga itenteka yitwa abe twine buri turashabe gombora ati barabagicho mu kabiri kandi ubukiretera itwa abanyabuzenga kuguma twine kashasho abandi barakutunga buhereza barabakahi rero kandi itubwitu bari kubusindika hari cyangwa nsanga itu mu Uganda ati turabarurwamo mwene turashasha munonga tucyayenda abantu kurwuko bakazanira ahamuruka gwa Buzenga kutandika kututamara kitwa twagire kukwata rero kandi ngo bakisindike mwene itenteka yito neje turenda ngo mu baraha gutwa handikire aguturasha bigombora nubwo turenda ngo gagumize mu kandi bakatugabira ngakayikai konka turenda kumanya agwenje gomora yavuze ngetakije kandi ubwo takije agwenje barikiza kandi Tauni Kanso kutahatamu ecyo tuturagenda nacyo cyaba kiriye ecyo itwenka Buzenga turaza kutanika kubonka cyanga bukama ahubwo kubakiroreka ngo bantu baragamba nabo omugasho gwakarurugura gutariho abaratera ubururu nubwabo barenda kwisobohereza hiye rero cyangwa ngo bwitu barabara nko butene mugasho mwe turashaba government nabo bukira kwata ngo batuyambe itwenka Buzenga nitwe obuhereza butwike tutungishomero tungirwariro abakazi bitu nangwa nabandi abara barashasha obuhereza bushangwe buri hihi ijo tumaze kutunga kizibu kimwe hariya umukazi witu amaze kufa ari rugazi mu irwariro yashanga mbazi gutarimo yaza kurosingo rugudo urudi yafa pichi ya mutera yafa kandi obare umurwiro wabira rwire we yakira wabahurira abantu we yafa abwinshonge kwatirine no buhereza kushangwa butarinka hari Buzenga cyangwa ngo twabe twinirwa Buzenga ubwo mukaza kataraza kufa ahubwo kuba kabira ragurize Buzenga rero bikirema bamuhereza harakira ikonka kabira ataza kufera rugaze hari nira nko muri ciko mbe mu byagambo bagira ngo just bonka ba Tauni Kanso nibenda uko yambisa buzimo amyanya zanyu bateke mu ibintu by'entungo kanorango ibintu babiteka umwanya gwanyu imunkimo tubera bayambi okubitamu tube inahi bararabe barateka kubanza batubuza ahubwo kuba waba ine rendo wananka mutahi wawe urateka kuza y'umubuzi konka bo baplaninga bonka Tauni Kanso ngo bene ngo bakorere mu amakorero gabo bataburizitwe bakama bumwanya hatecyo n'ikishuba ijo kabiri byabayireho district rohereza abantu bemerambwe ngo bije kuzika rutonye
icyo nk'abanyabuzenga twatarabasa kukikiza ruri nyine nabimbebe mbere kandi nkatarabasa kukikiza ko bakabine kubanza bakora information batumanyisa nk'abanyabuzenga ngo turenda ngo Buzenga yanyu tukorere yeke then tukireba kikire tubikiriza konka kiba kitakire tukicaza bo bakakora nkentekataka yabo kweri konkito abanyabuzenga tukanga nate namwe ntarori ikizwa kuzika umwanya gwa rutonya atabanze kubuza Buzenga rero tukikizana nawe so itwe biturenda nebyo biturashaba instead of kuturetere biturashaba bo baratandika kutuvuruga ibyo bintu twakibyenda muri Buzenga yes saje turiyo tumarira kandi umureba rero nakureba iwe nkiwe kandi uri cya person amazira kire karingwa noreba ngo mwatunge gombora nko kwagamba by'amaroro naki norangu bya byaterire muyine kurakora ne muratunge munonga icyo kubanza namangukiriye automatic batu abategombora rude baratwereza seed school abana bitu barga namwe no wanje arashomera unique arasimbura shayi 10 mbushikuye kugira iki yabo mu muhanda kandi ugura umwana w'ubishye so icyo turamanye cyo kubanza batu bategombora ishomero automatic irwariro nitsiragira n'indi yaho icya kabiri abana bitu twina abana bashomera amazire bya mukaga aho nangwa bene na za diploma konka batine aho gukora cyangwa sangu egombora yije twine chance kugira cyamaniro C3 kugira ugombora maybe arasa kurwa wite ko abana tubine mu bashomera icya kabiri araza kuboneka ubukoraho ngaba baratambuza amabara icya kabiri araza kuboneka uko kondoraho no mu rwaro nicyo kimwe cyangwa ngo Buzenga turatubaganyirwemo abwo ko abana bitu barabatunge mu muheyi uride nangwa nanyi kandi nkuzira butakora mugombora ibandiko birankiza kuzaho na cyayenda imyaka nkaganitana nje wagiye kokana butoro wa government nokora we bari munonga akandi zukango murebo wa Kera Media Center twatune chairman reka twakiraho mu China na wabase kugira iki yakwasukwa na agambaho umugambo nkabibiri kandi umuntu omwe agezero miso no kurebeka ngo nakwasaganya ahambera kandi turenko kutwasoka kwasaganya kuka izukango agent parliament yo muntu wa burizo ntonda kurebaho mu China ari ya WhatsApp kandi izukango chairman cyoroho runakorera izoba no kwenda kutumanye wenkaba nkawumwe ari aha group ya Buzenga mugogo eje ya WhatsApp ikigendero cy'amana kugitandikaho mukagitekaho niki twentwe nang turwanire egombora ya mugogo na Buzenga omwanya go kututeka umutauna Kanso itwe turiyo turwanire egombora abo kuba kubatungire egombora itwe nka mugogo na Buzenga tuza kuganyurwa munonga cyo kubanza marwaro ero center 3 niba yatwika hihi seed school tuba twajibona tuba twabone nguto nungi abantu tubine mizi so nitwe ntutungo bahereza nkobwa abandi bo kutunga abo kubatinkura bwenshi ntutunga Tauni Kanso kandi Tauni Kanso n'abajine bariyo baremerwe for example wagenda nkandeke ukareba bizimbe byandeke kubiri ukarebana na miza igakoraba ubwiro bwenjura noshanga abantu baryo mizi kandi Tauni Kanso ona babaremerwe korecho bakimusiye bizimbe bakabiteka standard mbwe nubwe barije Buzenga bakatukorera cyurico nyoni ndeba ngo babatuhire gombora ntubasa kuzamaramo kandi ikindi egombora yo kayaremere tuba twisyo bahereza oba kusya abandi tuba turetera onkirwaro bakajyanga no mbwene gombora no yeryo process ninga Tauni Kanso yo process mbwene nkabuzenga turebere ngwirwaro ryabaza hari katubaretere irwaro obuhereza mbe numbihahi rero nitwe ngabantu babuzenga batezi bakaruru tukaganyurwamo nabagira ngo okufuna umuruka gwa Buzenga butoharo murina n'ahandi no kwenda kugira ngo bagaziye umwanya then batunge sete nyingi ako sete zo kutunga niki zobabone kubaretera obuhereza akawagira ngo tubakora kuronje ibintu bicyaremera kukane batekateka kugira ngo ikwaremesa gukora no kufuna akasente kake norangu nuko kire ni okufuna akasente kake no manyisa mu central government asho mu central government manyito kitkurwana nacho no kujangu twabone gombora sente zonze banzira gankankai omu government so itwe bya central government twakwentu jatuta ntubyetaga no kubyetaga ito kitkwetaga nebintu bye gombora kandi kurebka ngo twafune gombora ntufuna ki facilities zo korerwa nkankai omugombora norango rukikorera izo bororo abaho rurine ko kurwa basakwana rubamurizamo of course abo kuba abantu bebino kwetombwita kwinji munonga konka kwija chairman wa C3 na timu yeye abantu bajuru kuganyurwamo baganyurwamo konkitwe chairman base yitu niye gombora na facilities zishimiye kubanza nkai umugombora
so chairman nabe bembezi baba turiye nyuma nitwe ntuba turi nabo kurebwa ngo ekintu twakitambuza omu misho kandi twatunga ekitukwenda. We bari munonga basakute turasabiti tujengenda omiso kandi izuka ngo umurebi wa Kera Media News Center ecyo no kano korane kinchimu itukasara mu kugira ngo ntuza kwe hayo okwereza buri kimwe cyona amakuru ayizuka ngo ni program yo kweta parliament yo muntu wa burizo omuntu kugamba ekikwa kiri yamutima gweye kandi akabasa kubana atwarira kariyeye akarishayo kandi akareba nko kuyakwasa kubana aganyiramo ombintu bya government projects za government na nombe bembezi ababo nugo murundo gwa kabiri kugira tukweka umwanya ukonka bwasasa bwira abana bagamba tukwakirana egombora kugira ngo asukona batunga egombora uko nora ngo Buzenga yo umurika gwa Buzenga hamwe na mugogo biri ahantu ari different uko norabo nibatana almost na Katerera batana na Buwezu batana na Nezini bo barahari ariyecho ntoragambona na umukuru sabiti kandi we ari senior ariyo muntu wamani wa NRM kandi ako womwe abatandikiro narabayizaho na negombora ko nomwe umbakada abarana no rutaroro nomwe umbantu abagezo misokoreka ngo hakiri twase Rubirizi ebase kubona baho okuba district okwetongora umukuru sabiti twakwakira nkaciyaman wa NRM webare mamera manzani kandi umuramo gwaturetera na munonga program yedo ya Buzenga bakugamba twatwenda Tauni Kanso negombora okushara district kurugabushenyi tukatonga district nka Rubirizi bakabitorobi nangwa umukuru omwe kahinda kagira nkuba kushara mu bushenyi ngo akaba kabiri turubushenyi konka tukantwenda district ya Rubirizi cyukora kabanga tukubateye ko tubaseganyirwamo nangwa n'abantu abo barubizi bakaba batakucenda konka ahindi gamba hatubirizi ko bacwiremo buri yo mwaka kunda district so twantugamba kintu cyabuzenga ke gomborora ntuba twikire kuruga ahiturya habuzenga trading center okuza mu Tauni Kanso ni kilomitina okurugaha okuza umukibere sikwata na cyakaso hashito na buhwezu hari kilomita 9 eto kumasangu egombe twenda in resources zero kandi twatana na Katerera twatana na Ruzoto sub county twatana na Tauni Kanso eto kubanza kilomita zinagambezo izabantu bari mwagataho tutino school yone bakweta ngune ya secondary terho twine health center nangwa health center 2 na terho mwena abantu abo egomborora yite yari health center 2 health center 3 eri mushumba health center 2 health center 3 eri mbanda mwena abantu babuzenga bakrosinga kuruga kuza kuriya bashanga ngo buriza bwagira ki bwa bahari ekinde cya kabiri education abana babuzenga abana bimukumukasheshe bakuza ndetse secondary umutawuni Kanso bakuza St Michael umutawuni Kanso bakuza Unique umutawuni Kanso nicoleka ngo Buzenga nyigirwa munonga wadangwe proposal no yenangu Buzenga ezo umutawuni Kanso babanze bajya ngwitwe nk'abantu batawuni Kanso katwombeke secondary yito ya Tauni Kanso bagiteka Buzenga bagira bata baganyirwemo bano bena kwambeka health center outreach bagiteka Buzenga kikabasa kusiriza abanyabuzenga bagira ki kuza mu Tauni Kanso konkeza sha wano gama Tauni Kanso ecyo tukiriho turango Buzenga eriye umugombora yariyero kandi government buri sub county negereza ebintu ebiwagambaho irwaro amasomero na nebindi byo bohereza turango rero sub county ebo bohereza mu bwene ati imwe kikubateganisa munonga kugira ngo umufune gombora na no kwika kuriya kandi mwino bohereza ubwirwaro aro distance kwingana kikuruga Buzenga kwika kuriya itwe Buzenga na mugogize parish nibiri mugogo ine seru zina Buzenga ine seru zumunana kandi twabenshaba egomborejo tukacomuna seru zizindi twatunga seru zikwika seru munana twasanga abrinemwe izo twatira umugomborezo kutwashabire tubatwangira batwikiriza sub county ekastama nka Kanso bajya ngo Buzenga kikutunge gomborora district ya Stama bajya kikutunge gomborora konka ko babitura mu office ya prime minister ya signinga ngo babyakira kandi istegeteko cyitshikire konka kurga babitwara tubakatugambira ga egomborezo zibayo nengati zibayo kutwe turi yaho twashanga physical plan ya Tauni Kanso eri mapu eri Buzenga eri musumba eri nakakakora kajirekata kahwiriho kimwe nizo twasanga katugambe turebe kirarugemo mwe twana tugama twatwikire nambaye ndigambire sha nagambe nabakatanda nagambe nabarumuri twine kwimisa kintu citu government ni turebe twayikahe kasogume ko kweri nani mu dara
Okay, ogo no mukuru sabit anka kimwe omwe alia group den tu Maria tugambona na honorable kansara kiwe omwe alia group je ya Buzenga mugogo eje ya WhatsApp kantu rango gumurugwe mukize gwa musana na chairman rero sisiri gwa mureta norangu urukiko rwo rwaborona kurera izoba mwine ko kumuhaganyiro muninga se ko kumuhumuramu ninga norangu urukiko turatambura urukiko rwahita abantu bijeho bacha paso yabashoborora konka itizenderwa katugambe intima ya Buzenga tayajikaho agwacha tajikaho akabera ize naje ati chairman 5 utwahire cyandiko citu aisha shanga abantu babuzenga abashoborore cyane kibasika turi minister wa government arafayiri dare mwana tucamuhungaha aturabiremu asubi tujumareyo turabe turatoli omyaka 5 ya turaborugura akabera turabira hansi ishimara garzo niki kimaba group je ya Buzenga itantwe nako twabira twatandikira mu mogo netwina tukole networking negombura zona zingahe ishatu tuzisabiri ya katanda ya rumuri amwe na Buzenga mugogo cyo tumusomura rugwitu tugumizemo turebe WhatsApp yitu tukuseringa nabandi isharuge magataho batwole kati turazire ki isoko basakora webe munonga umukuru sabiti kandi tukanguye mureba na areba oguno chairman wa NRM kandi twantugamba no twagambona na kansara kirinzu na watu gambere ayatanakiro muro tukutandikana tukwiza parliament yo muntu waburo kirugo no murundu gwa kabiri tukwiza waha tukurangu ezensonga baze no murundu gwa kasatu tukorebe jensonga nkoko rene tambura konka ninjirangu ubuhati bakugena umusekureka ngunetera twaza kumarirana nogu then tumaraho miso nza kufuna chairman RC tutufuna na chairman RC3 batugambere ekikugenda omiso kandi tubasokwa tugenda umusekureka ntumanya binje koko rene bitambura zikangu kamera nyino Sharifu Murungi kandi zikangu turano mu Buzenga mu district ya Rubirizi parliament yo muntu wa burizo kwakirona mukariseba. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable turano rwane ntarweze Buzenga no jurwanera bakugambona no mu Kanso no cyara kuba no gamba kuka kugambira munonga kabicirana no kuwa yakatine cyukoro ni tugamba titwayikaga nyine abo kwa turi kugamba ubu twahero butumwa takizaga katusobororera hati namwe nukanso heruke kusita marieru nkakigamba ho nabuza nitwiza kutunga tutaegomborora katwahandikire kabataka tugarukagamo bajya ngo narebo kwarayize nibiza kumweta tugambe nawe rero turebe okuya twaro warifahiri magezi narebo ntamuhira konka kwihobwe tibirakozirwe niho turebire kandi hayimukiramo kugira ngo Buzenga yatwarwa Tauni Kanso hamwe na Musumba na Nyakiyanza na Mugogo twayebuza tukanga amagambo abwo kuranga turye nyima mwenu kandi hati twaza kuzo mu Tauni Kanso nabwo tugaruke nyima tubona abo kwa turi kubana tuzagomborere yaryeru turgomuruka gwa Buzenga turaba amagambo turaba mu Tauni Kanso tubona kwika ugomborero yaryeru hari mu banda tureba ngwaisho no kubona kari bedwaro twine rwaro rya he nkigenda amagambo batugambira ngo kandi imwe kamurya baryeru habwa kimwizo mu rwaro rya amagambo mwene icyo tujata tora amagambo niki anu ya amagambo ni hatwara kuza kutambura kuzambanda entambura yahwe bahari okugenda nibakusabe 13 no kugaruka 3 kandi tureba hano ya ni hey konko kikayo baremwa kwakira speed abo kwatori wegomborejo ubundo zarugazi okizarugazi naho sibayo ugaruka saa 12 kandi ubundi no mbazi utagutungire tujya nkuno jya tuyinegombora yito asabire ubuhereza bukabeni butwika hi tukatungire dwariro tutunga seed school nito obutunga na secondary Buzenga abo kwane berye gombora ne basakwemara mwe turangu twino busasi bw'amani kurakandi bagaruka kututo mu Tauni Kanso kandi tukazenyima icyo kintu nicyo kiri kutusasa urukiko rw'irizoba no ranguru ne kiri wakoraho ninga urukiko rw'irizoba rwine kiri wakoraho konkati munonga abwo kuba abantu tibikiriza n'amazimashya Imana narasisiri yagezaho kubasobororera konkati bikiriza abantu baguma binemwo kwango kwo bamugira aturetera abantu abahingurike Imana narasi5 baye mpaba atwire bihandiko bize batusobororere bihandiko yaba byabuzire yaba bitarakireyo mbase kumanya ngo mwana muzo mukanso mugizemo mwamwe murazeni wawe tumanye nice cyasarwa konkite tukabe tari kwenda Tauni Kanso bare munonga twende gombora yitu nkabuzenga na Mugogo abo kwa twine seruzi 8 tukazisaramu
zona twagitaho nesere za mugogo za basero 21 honezo tuziri kubasa korane twegombora tukemarira amina ogo kandi no mukade honorable Asafina Hajati itunko tukumweta kandi zukangu tukiri tugenda omiso na programu parliament yo muntu wa Burizo kandi zukangu turanu ya omuri Buzenga nesangwa omugombora ya Ryeru kandi constituency no Bunyaruguru are Rubirizi district tukiri tugenda omiso reka tuze tugambona na chairman wa RC2 tugambona na chairman wa RC3 obucyaroho utakarugaho tukino tugenda omiso izuka ngutushira program parliament yo muntu wa Burizo ko katorona kurera izoba turagambona na chairman wa RC2 atagambona na chairman wa RC2 akumaza tugambona nugo musigazi atugambire we nkawe ako bagira ngo no muntu ayageze omiso no kuba nazura kuye cicona no kureka ngo abatwaza kwana bakimanya ikugenda omiso ntona kumanya okwiya yogo muranga korango abantu wagoboreka ukacitanda kota kandi na neshiteka kikakuzamu kikakugira ngo asokwa roboreka mapping eje yataboneka se warebera nkisha kubaho ndi mutimbagano neza nashangaho mapu ya Rubirizi Town Council bakwereka extension amwe na plan y'ibabire bine kandi cweka kimwe cya Buzenge kindi ku rugamu nashanga naco kikwasirwo kikuza kuba affected kandi wareba nko mwanya oguturi kuturamo ejeshaha baguteko mu Town Council ningashi emibereho y'abantu twashanga ngo Town Council tukuje basa kureka ahabwe ntunguka na no burungi bw'abantu ece kintu bokukireba bakakimanya bakakigambaho ningashi bokukiraba bakikukamisho bakareba ekigenderwa cyayo ekigenderwa cya government ekirungi na nekibi ekibaruhoni babaretera bakacyetegereza mu kushujuma nabebembezo babo aho nikisha kuwera omuntu owenyuma ou abebembezi bari kutegeka kureba kangu yamanya niki ekiri kugenda omisho nabwo eco kinarevire mapejo ningashi development plan ya Town Council niza nakozesaho omutimbagano kumanyisaho abandi abantu nkisha nakoraho group a WhatsApp nija nayetaho ba leaders abebembezi bo mucarecho nayetaho responsible citizens kambetentyo abebembezabo nabakunganya hamwe kandi nashanga ngubo bakaba tari kucimanya ahabwo kushanga ngo bakaba kikachingwizibwe Town Council kandi nyuma nka LC1s batakukimanya na twarovunanyizibwa nko mutuze kandi ari responsible kugira ngo manyisa abantu ningashi mbereke no buturi omucyaro kureka tuturi mucyaro cyo kugira ngo tuturumbutamanya kureka tokwigura mesho tukagenda neki kugenda omesho abantu bakakimanya bakatera umuranga aha district bakatera umurango mu Town Council na offices zimwe na zimwe aho nkeza kuwera omuntu wa Ahansi kumanya ekiyana enda kumanya kandi na no kugira okuyayambibwa omuringo gumwe na no gundi ahandi ntusima LC3 chairperson ahabwo kwisha kandi akatwereka Enshonga ezabantu bantu benda kwebuzaho munonga kandi bakazishoborokerwa na munonga eze Enshonga za sub county tukashanga ngo omucyaro citu turagambona na chairman mudashika nkibiri twinemu abantu abashomero omucyaro citu tukashanga ngo batuteko mu Town Council aba bantu nibaza kuferwayo indeed tine kibaraganyirwemo cyonkabo kwa batwire egombora nibaza kutuhereza byinji kandi bituraganyirwemo ahandi webare munonga umukuru senior ayastamira katekateka buri kimwe cyona ngera ruhangana na leta plan jatkonka asumukwa na rabero muri yogo ntonda kugambona na chairman ya kabiri abo Buzenga nkomuruka cyamana bazirengo ni womwe akuteka mamano kugira ngo umuruka gwa Buzenga gubase kubanuguza umurubirizi Town Council eco ni kisuba kandi nyo bakampaka ruhuru kuba cha personnel situ Buzenga Paris n'ikisatu yonsaba egombora tukusaba Town Council ekindi na negisa twatino rukiko rumuruka gona 08 LC1 n'obukiko bona bwaburo LC2 nakachiko na sub county chief wa Ryeru na chimano CCD nabataka bona babaro eco twacura nk'ekiroto itontwendi itona egombora ezo mu Buzenga ndetunge ebinde ebitukugira ki enkayigombora biye kufuna nkasidi skuru tufune nka ibintu twabimanya ko babagambere iyo nkomwe bembeze nurangu urukiko rw'irizuba chairman w'intebe ya kasatu nurangu yabahumurizo mutima ninga ayine bine byasa chairman CCD byatugambira twalangara nitwe kandi twamukundira kimwe tubintu urangu engambo arisamo yana nitwe konga yatugambira ikiri ya ground twasanga turi nawe ikintu naco twacumukundira muri nkanyu nka chairman w'umuruka
twena twasigara yatuhumuriza abemeza banyona abinkwemera nawe yabahumuriza twazomubuteka twalinda egombora yitu ninga sino gukora ebarozi zikaza umbantu bamana ba MPs bakachema no C5 bakansa no C5 nabakatwara ki obutumwa bukazo wala file magezi itontusabe gombora siteka cyo njya mukikaruga jangu ucha abatawuna Kanso bakiza bwiza kugira ngo bateke muteka ngo bapamaninga ninga koko kutekate Tauni Kanso koko kutekate koko kusiba matawu no kunivuga taxi bakaleba ngo bakajisara kubi baleba ngo bakajifunza nibenda bajongereyo ubwancha karezebe bari municipality konka bakachukura mubutamanya bali nka portex zabo cyababera cyo kandi nitsa kwabera cyo bari muronga chairman tukuhendera kandi ndebo ya speed ni kigambo cyo gambera umuntu Buzenga acukwatana na umuntu wabuzaga ni mumuriza nka chairman wese tu akwebembera abantu banje bona banayita kandi bakizo mbwinji Tauni Kanso tekuza kubaho kandi tekuza kubaho nitsa ntwende gombara yetu tukenda ki twenda Tauni Kanso. Okay, wale munonga agugari chairman wentebe ya kabere reka tumureka agenda kwa ya speed twakire insiteko chairman wentebe ya kasatu omukuru izo mera mkamwanje ori muringo amanya chairman wentebe ya kasatu chairman kagera kandi maze mutaka bankacumunya kuba abantu bakakwiriza karuru ko keda cikemwe kandi naniwe yazamwe abo kugira ngo bamumba antu bagira ngo oyine koragana nana bacia pasone bageze banyu ko kugira ngo kumwine kibina mba muri yo komutese binji korango ubundi usanga ego umuruka hamuna n'umuruka gwa Buzenga no gwa Mugogo bizo mutawone Kanso kwakire nini nikamukwatira kazi maze yakora bakora kama turi mugishokura musya buri muntu wenda kundeba nano gwampurikize mwasibaje amazina ganje ni Innocent ryahebwa cyama no gomborita yaje yariyero nyamurungi ombaze kibuzo cyo kugira ngo Buzenga mugore wazo kuzumutawone Kanso nyo ecyecho tinku kimanya kandi nanye nakihurira ahariwe kujya kinkurira no kugira ngo physical plan nga master plan Tauni Kanso neyenda ngo ebitakwasa kora Tauni Kanso bikorwe omiruka ejeherire konka bibyaki byamagomborora konka tine cyanga cyangwa Tauni Kanso ingwetwari aho mataka government taro gomborora ngataro cyanga cyikuyogigenzi cyacho mu kitwari cyana Kanso zashitama zikikirizana njye nkumanyecho agrupe ya Buzenga ubanka hora uko bakagera uti nabakora bakora project kandi project zibana bazikora nzakwa ziri eza Kanso kuko kuzikora nkai omugombora yariyero kana still na ko wakora kintu ko wakisobora ningirango ompurikize kurungi tindaje ngo kubaza gukora kuni ya program zabo ako nakorera na project zabo mu myanya etwerire yitwine no abarba investors Tauni Kanso Tauni Kanso tina buyinzo jongo eto factory nabari investor akuja korra ki emirimo yangayi omyanya eyitwine maura Tauni Kanso njye kumanyecho Tauni Kanso buza ovunana obuhinza ninga so busoboreze kabuyankaye kuza kumapinga umwanya gwawe itakumanyisa echo tingaja utigakigarukamu ako banyowe tubakampandishiraga kandi bakora byona tinga bumanya aho tingambira Tauni Kanso kuba impandishira ndabagarukamo mapinga gikuwa jirebero turabase kubuza cya paso nogo ninga Tauni kraka nyoma mapping itikwetaje ngo kugira ngo ngirebe ako banyonko kuba cyamani egombora ngire manya kwara ki ahe kuraba so yana kore yabana bakore byabo nyito butwiza kutahata hamunonga shana nashanga ngo batiregere cyabo ngahi umugombora yanje aho nimbuza uka cyamani ka turi muganira biko bero kugira ngo turonsa koraba hanuya kandi urotakwana kugira ngo kirebe to kora ngo sayina barone bakutwara tina ko baza kuntwara wena kugira ngo extend ga boundary notaka kuba arempa gamete sayiningiri kwa tugira ngo atunduge nkaha ntanaza cyamuhunga nagitwana gigaruza rigero kiti kwasa kubasika ntina paparezi tukoze tuhandikire so nabari abatina paparezi bine tugira ngo bize mugombora yanje tinko basa kubafo ikigero cyo kweta urukiko rw'irizoba kugira ngo samana n'abatuze ba Buzenga cyakiriki cyandetaha nukambiza abantu banje abampira karuru kugira ngo nyombanura karuru ngani manyesha ruzegombora yariyero kandi bampa karuru akarumwe se ngo ndinde abantu banje n'ensharo zaki n'ensharo zabo ayizikorabo kandi cyo nyemerireho so kugira ngo bahame kugira ngo bari mugombora yariyero Tauni Kanso kandi bahore bahumwire cyandeta kugira ngo bahamsirize bene bigambo yona n'ingambo biringaye ibene bigambo kugira ngo Buzenga na Mugogo biza kugira Tauni Kanso n'ingambo niwe nyakoze n'ingambo aho ndika government tugendera abahandiko
kanjana mfayiro yanje tinkukigenda hecho chairperson tokuza kuteko buri obona kuranga no buza ba chairperson bari yaninga meya kumbuza ati ekigenderwa cyo ecyarekere notera mapping umwanya gwanje unoza gumahunamire ninga bino koko okunaburira ha ujya niko rugambo kuna ruhurira aha chairman tuko wabigora umugamba kwawe wagira ngo aroka mapping akacana nakahamba nyuma pe ina ikumanya ne Tauni Kanso boundary zayo kandi tutamburiraho niba kutamburiraho kwatu bajya ngo bakisenga boundary kuko bakigamba aha njya kureba abakunkiraho mbabuze icyo kintu mukimanya kandi kiri kita abantu batutahirira kandi abantu batahira biri twabigora Tauni kabahekera kwatu bino bushobozi ujya kustahirira kuzomugombora itari yabo bajanga rochikoro muri mastamero iwe wo chairman we gombora ryeru chairman wa magambo chairman wa chwamba chairman wa magambo akagatu konkanye we numubasa mutakuza umwanya gwanje mukakora mukina neki bare bangu urukiko rwanye rumwazire morwe imumure nkabayikirize uwamaga wa ryeru nano wa chwamba kuko amagambo yageramo ogumaguma mukaki urukiko runo rumanye nitoro nyewe urukuma yo nagiremo nkaraza munga chairman wa ryeru chairman wa magambo tindamureberemo na chairman wa chwamba tindamureberemo so karutu ya Tauni Kanso mukamunanka no mu community hall so abandi tindabarebiremo so mwana wari jongo mukabarebamo abanyuti ndabarebira Enshonga nayo ikabergeje mwanya nimbagambira ningamkuru na ahinjire kabanya abantu bagamba mu bagambe bashobora bagambirira umwanya gwabo gubakutwara ngo bokutegeka cyana habaho Enshonga endije kwashitari echo tushobora bagamba ahagomborera itari yabo itari ngankariye nkeje ingambira ryero kana itigina buyinza kugamba Tauni Kanso akubanya ko tikutegekayo cyana haba rofu mi communication ngamba handishire kwana bo bintu begambira ntitubegambirira nkagaga twitwire low government okwitu turi independent nabo bari independent okwa bakureba abari ya group ya mugogo buzenga gire cyo abagambira abantu banje nimaza kubasima aho kubasa kujye mwahurira kandi ngo tubaganeho nimbasha bangu mugumezemu mtakashwe kenteje akakumukugamba tumanyangu ekintu kikorwa ninga mukireba kandi muri prepared ninga muri ready kutwara Enshonga nakane ecyanga cyanyu umumisho twatanise twena hamwe twaba mutagambire mushanga ngabatariyo kandi nitwe kumukugamba twachanse kubashobora ryo tukora naitwaye kandi tubatoza kandi tonyese ibwanyensya mutwana chance kucengereza ahabuzo